Suka. Tahu nggak mesti tegal berapa? Ketin kobe kabinto by'abantu entayo abatali obulungi kw'ekyomukaali. Samarieta Gurugwa, Senior Chief Richard Makaki, Domo Chief of Kisii Township Rotation. Aiga story rero ikinyiro kieke mukiane kia nyangina. Chisa change kia mugaso wanyore information. Kwetera se mutugeti gweke nyoreke village ya Elda. Otote muna nyore report muna imusunderi kurwa se nyumbagete. Babu suspect na numoto kuereto. So kwa mobilize timu yetu ya village elders na community policing na assistant chief one tuacha paka nyangina kwa tema kwa nyara wike compound hiyo kare toiko kwa access kwa nyora reke eneri musundiro liro soka kunyumba onto anyare sengejo dichiko paka to inform kwa askari police officers baacha na tuacha kutagura twanyara umuswati uyu ore nyumba kanye bamete no mumura kuri Brian Makori ubate myaka 29 so far umuswati uyu twamanyiririe terimo baerie takuru ku Margaret okanya bamenyete komo kurutare aroche kaino moerio during Christmas rigyo chikobera tare 25 na ria aroche kaine kuruirio mpaka ritukuri arero kanya korokana nonya na majirani bari bamenyeto mtokoro kabanga kabara bakombo ari bakombo eto banya komorora so ari twasese twanya konyora umubiro lakini konyora usarikire muno aindi obwateri musubeteri nene sa igotio ogotagotio kamono so jake urusiwe ando nyade kuhirwase enkendu yake revo KTRH Kisii Teaching and Referral Hospital ogende mukendro until investigation ya correct ya erire lakini unyama correct uyu Brian taratoka kare twanyora na tarenge nyumba karenga kitu wacho lakini nese ni jojugusi achakire na agende kurigirwa mpaka atoke erinde abwatu richi kuri nyare okoregas. Thank you.